Embaixada Indonésia Díli selebra Aniversáriu Independénsia pada nulu resin ide. Embaixada República Indonésia e Timor-Leste, hamutu ko cidadão Indonésia sira de serviço no hela e Díli celebra lorong proclamação Independência República Indonésia badala nulu ho cerimônia isyara bandeira e recinto Embaixada Indonésia Farol. Celebração batina ne ho tema Indonésia soberano, justo no próspero. E a cerimônia ne encarregado negócio Embaixada Indonésia e Timor-Leste, Raden Sakunto Paksi, lori mensagem importante para a comunidade indonésia, no geração fonsira tu continua preserva, no valoriza loron histórico no importante ne, o difo contribuição, o espírito bot para desenvolvimento no futuro nação indonesian. Makna dari upacara adalah mensyukuri kemerdekaan. Kemerdekaan ini sudah kita peringati ke-81. Generasi muda tentunya harus terus diingatkan bahwa pencapaian kemerdekaan itu tentunya membutuhkan suatu perjuangan yang dengan darah, dengan keringat, dan harus diisi dengan pembangunan, harus diisi dengan ilmu pengetahuan dan seni budaya, karya, cipta dari generasi masa depan. Karena tantangan global di masa depan itu tidak mudah. Namun tidak boleh berkecil hati, kita tidak boleh cynical, kita tidak boleh pesimistik. Semua mempunyai potensi untuk maju ke depan. E a Bibane, Raden Sakunto Paksimos, hato agradecimento client ba governo Timor-Leste, ne benafatin o apoio máximo o difo facilidade no segurança ba celebração lorong independência ne. Nia mos hato esperança katak, laço amizade no cooperação bilateral ne bedia tebes entre nação ruane, se continua metin no sólido e futuro, o dilori desenvolvimento ba povo. Saya juga ingin berterima kasih kepada pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste atas dukungan dari penyelenggaraan upacara ini. Kehadiran Kedutaan Besar Republik Indonesia di Timor-Leste tentu saja terus menjaga kerjasama dan hubungan baik yang sangat erat dan telah berlangsung lama. Celebração lorong proclamação Independência Indonésia badala nulu ne, sai momento especial, onde encoraja cidadão Indonésia sira e Timor-Leste a tu continua for contribuição positivo para desenvolvimento socioeconômico no haburas laço amizade entre povo nação ruane. Equipa cobertura, GMN.